Yadabasiamo maha Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Ya kambu mawiya ya yade ensam no ebro baby a wobia no juma ana yade ma wonsam no doso awiya yi na opani ya yefene se Abdul Jalilu Atiku wo obi a wonim de awamanyesam na wode asem bi atudwa efa na nado dankwa kufu ado nsem okwaka na watifido mantamu no na yade ensam awiya yi eba na Abrantie Henry na Naboacha wo popo adoma no de ma MPP amanyoko no so chese hwe na amanfo anye mampani na nado dankwa kufu na no ansi bone wone nsem ne ho na na ma tra nkonwa ye ewo mamponten ewo kwabere east abaton pesua so asante mantamu omapeja omunsa kansem bi ekira ban na abanka tipani owo wasa manfi west abaton pesua so chese ashawofo gini kro na boso menne watu omo so se nya asem ketwa basa na boys afo mo ho adwe awia na nwumere na de tie ne se na wotwe pepepe nie na ye nuanom ya otwi esan akese se diesel na se petrol de ya wode nam no na otwe omo ho ko akire kakra awia yi yamane bofo amonten so ansem bebre na eba na awia so so adwedefo wo anomanji jom se anka bia nhyemo no mato yefia adaya omo se mpanimfo factory kese ne frakadam kwa bi so etu omo a omo ne omo ya adwene a enye yi na yahome so ho na yebohwi ko boku nkwanta ya no ewo wanchi mansire no mu a abusua yi a prosifo aye adwuma bi a awia ya hodwiri sem bi a prosifo aye no tawaso awia yi na wanchi wona ya tese ya sempre wanyin se peja enya asem ketu akra abusua ensam no bi ka ho awia ya yesunkunya ya de ebre wo wunim dada se sika de edepa ne sa ye ntie wi asese obi bo wudua se sika hia wa ene ewu prekokora ye fido he wunya foul phone say pe oh my goodness and once wunya bo star say wunya bo star no pe ye din na hwe phone nim say ya na sa bo 7 na sa bo 11 na sa bo star tie ni ye download app no say ya ye mo star na ye mo 7 na ye mo 11 na ye mo star na ye mo 9 miensa ade na wo phone no to ho ayesa atwede no wo de mia so obo se be lead say ya what pa full stop 200 Ghana cedis wo na wo kro no nyame ye odo na wo clear ho wi a oh 20 Ghana cedis and as say 2000 when I walk on ukose ya agent sem bia nim wo agent sem bia nim de wo hia e Ghana card wona okro no awia yi bomoden ma sika sem hu hia wate sika de ye sika kura okra tum se umoja akura ye adwuma yi cloud internet, they are the fastest internet in the world. Of course, how can the future wait? The future can't wait. Wase bra wo se du krom wo se bom wo adwaye mpo na wo se emfa internet mle ho a ya de ba hoboko e de ma top high woni ye nuanom Love FM and din hwani mu asem no asi 0244 601 933 awia yi nana kwabena kese and afei Nana ya bo Malivia Boga. Abuso ya ka wo so ya live for Facebook, YouTube no so dem fa hodom na sia yen. Ye nuanom information centers bebre wato apeti awia yi wode ensam no ema adese ya edi akoniaba. Afa yan kaja emfa ngumwan. Ena no pe bra o ma hwe ye wodo buache eba ye na o ma wiase nyina ache no. Ene wo gina dwase na chese ba bia atadin na ba bia wu ediama no. Enkomobo bebre ana koso na wo sane firi soro hwa ne hwansi asante mantamu. Ne nyina ne se o mampani na do dankwa akufo ado ekopie mu ewo atifi mantamu a na obo aporo kakra hwe se de niam si koso ewo atifi mantam no emu. Na no ene woni anuanu radio station ba kwa fe se Northern Star Radio ekoti nkomo. Ana wode asam tudwa asam wode ko tudwa no ene se wono de hwe de NDC fo ye nyina no watra ho agurade wono watra ho no mo. Na di asem no se an watra ho afiri se de NDC fo no ye nyina pese amamuo na ekoso no omu hodwomu se be ye dani so ba biri na wonti mu man no ene nkoda nchen ebiem enkofo bi so wona amamuo no mu a ekom de wo mu omaya sete owo pa adwuma ye ntom pese omu fa kwa bia so sade e be ya wo manya adwuma no bia ye ene nso da nchene a wo ka no play ye se bia play fa wo nye na adwen sa so afo no nyina wo do mu gu kwansem ana soneyem na wodi nsu apete won so awoso wo mo na nkuma ne bia fira koto ha makese so fira koto ha de fa ne sa reshafo no enya de se wo ye bie eno aka ho bi ama Dr. Jalilu Abdul Atiku wodi nsama tudwa wo call Lagos apo no mo wodi ne dwuma e wo honom na se mo wodi aba nyina ene se hwe
wo ka asem bi a kyerɛ mampani na do da kwaku fa do be ya wontie na otie be boa wono a kyerɛ sɛ Ghana for kasa na Ghana for na asoma no enye wono a na de ne pɛ ne nyansa ne na ho ɔde kɔtera kunwa no so na de ntina de Ghana for epɛ sɛ wo yɛ ma wo mo no wo nya mam Ghana for so sesam na mpɛ sɛ wo sesam dia na kan sɛn Dr. Semini simply because ebinom pɛ adwuma ayɛ enti sɛ wo appointee ministers there are so many reasons that wo appointee ministers sɛ ɔmomra na ɔmomɛboa wo na ɔmombu ɔman no because wo manifesto ayɛ a wode ma Ghana for sɛ woba ADNC na wopɛ sɛ woyɛ ɛma wo ɔmampanyin sa ankasa for a very long time Ghanaians have been complaining, analysts have been complaining, looking at the via na economy na from the beginning na ɔmampanyin na abayam so everything was okay, the via okay sama ebedu de bia obia oron kasa etutu say enema enko yi government officials abeka say they have recognized enema enko yi fine with the new party no party so there are so many people in various experiences any so we ebinom eba na say omo no lead ya betu say abedu de bia enema enko yi economy no upon some everybody recognize everywhere we share ratings internationally the bia we share say yeah local domestic say analyst think tanks of I can say economy no is not, I mean it's far away than you met it. You need to reshuffle, you need to bring other people on board from your own party because in they have not lived up to the expectation of Ghanaians and that is not what you are looking for. So the best thing is that let me can say if you unleash your program, you can say almost Ghana Eco IMF, the finance minister needs to be removed and also the economic management. That is what a responsible government, responsible president, say if they are outstanding, it should reflect in the economy, the management of affairs of the economy. So if the president things are not moving on well, how recognize say we are in economic limit. Abusia ene ya etwagu ye Dr. Abdul Jalilu Atiku Odini Juma ewo Lagos apo no mu na mampani na Adodan Kwaku for nsemi ode kotu general da wo Northern Star Radio yai ho ene na no pay Harry na na boache obobo doma no ode man pipi amanyuko ne chese hwe na manfo anyi mampani na Adodan Kwaku for do ano ensi bone na ye kwa animu no president na Adodan Kwaku for se safata so ye reshuffle wo beye dodo we yamra na no pa oni o man hene ye do boache di nkomo e wade ache bi adwumedie so e wo kasafidie we so kwasem ne se wode ba betu bia na wode kan party penifua sutridada last week and I have the first steering committee na first steering committee ni mono and ya de two papenim say na ye any pebinu madwen kire etie na eti say no din jemu ba no kwase no jemu no to yina akoma so pa jemu a openi di tuga me show me say ebra ye dri ye bra yinim say obi agitu and wi asafa na nya enema enye se ne penu nipa bebre na no ekasa na enye se efri nipa ba ko bi na efri mienu bi ana obi bo apayo bi wanye na dwuma yi na akofa se be amane hunu ayi na yi hu ya ba da bi ade efri suro bete bayira humum na ma bayira mo yi ekise ne ya wo ahohihim na omampani pese oyi efri na omampani the pressure quote and quote e be to so anafi ya wo ahohihim ntino make such a decision anytime you are in a state of dilemma and you make certain decisions you may be making a mistake one here be a problem na ba no and when you say you be nipa you be creation through Mompeni can the biada. So there is no way you do reshuffle. Me say, and no, I'm not going to pay or Northern Star Radio. On Canada, but to see in print he doesn't have that idea set obey. I think just say it will appear as he say as a leader he's being pushed to do reshuffle because of the present economic situation. And the present economic situation is woman. And yes, sir, nipa ba could be a kofa bae, and I said na buying a kofa bae, baby. And Yama is Yama, Sabi, and free Abusiawe ye Harry na Naboache wona baba doma no de man pipi amajoko ni nyina ye mampani na Adodan Kwaku for da probo e wo sirem enra wona ye nuanom Northern Star Radio foku di nkoma honsam abe hu kru yi mu abusua ye toa ensa no so ne de ni akirem nso e wo kwabere is abaton pesua so wo sante mantam hase ya na wodi wani kiremu e wo mamponte a abusua wo hene ya wo honom e ye nana sasi aye boafo ya wo to so mienu na na kire se ne wura hubaba so akaso wona tan kunya wura ho ya na wo boa kire se he ewiase de pempen wase ne pen sabi oba wo pen aka yen se wo pen no enkoto fra rice ma na wontimi nka wonde obeka no plain any sign kire se hwe efiri kwame nkroma pen so beka sa abere ye ka se ya wote asi aba no omo tu no boom edema MPP nanso mpunti obaba bia no ne ya yi wo mafirim ei na da asem bani
apupu ebo na so da su kache da bi enya ne sa ba bia ma ne yi aha ewiase de obi nyi wo sabi emfa ne nsan kotwetwere fam obi anu ho ba ya akokwa akwa pete o omo so wi bia eye yie na wa friends am trofo nhyiamudie na nane ndoma kasa papa na wode yentie na nane no achi ye bekọ ya ma ne bofo no ho Ponti Prodrive. Yeah. Any senior high school back kura abide simaye. I'm profit na be school ha. Nanum pokura no ye school fees. Some previous school wa high year elementary schools ni nyina aye dada. Yeah, abide try ye ni me hwe ye. Abide e dis no me addition Gabia by friend of TVET in this step. Kwabri is Baku Kren where they are Baha. Are the Bonnie Bennett, they are your band. Biniano Apomudin Monsen, Sebia, Babia, Yari, Ebeko, Ayasabia Quine. Free and her and cop. That's actually Abuaso. And cop a baby. And your papri is to her. But being who are banned with children in the other day. So, oh, yeah, fine. 2019. Okasa. On my penny bar, my Ponti Prodrive. And the Asobabo form. So, obey a player, my. Contractor no. Or buy on the brofo or the machines in Yina by. Say you reno Nanado at the Asoba from one. Or the above Asoba from one, and each year woman, ya ye pussy, and you pursue me, and a contractor sign machines in your body. I'm now to 2 years so all your gutters. And never afford to tom yet to tiffy. I say we are kaka. We are messing up for Minister of Rose. Who has secretary is minister anymore? Now, in the entrance, what money could say? The bed and no man, you been young punchu. And as a tree, a jar and capapring. Say Jay and the big Joe. Yes, a bear whose son was so, and the basic jack as Yama. Amma Pabrina, Dabby Jawa. Almost shall say 2012. 2030 pepper and nom yato. And the young man nom Sabi, Omudi Jawo high tension, I say. Yes, service high tension, so why about Kote, a break simple with the MPP flag and Katan one. The Betuamano. Now, a ban is saying that MPP, a change. Abusia, way a yen and a man ponte hene. Na Mamponteno, a Wakabri East, about on Pesua, so a sentimentemu. Nana sasi ayebua fuya wa toso emieno na ensentrofo nhye mude na se no yenua bema Kwame Redu ene kosi anam wo ho Kwame akwaba o ajusi akwabna na apom te sen Kwame nyankopon de me ho eba yere nyame ase papa wora roma nana fra mo se mo mra akire te sen Kwame wara roma nana efre mo se momra na enkomodie pii ewo ho wo de ne no bi amma ne yen wara roma akire nsam te sen problem wodi kan dia ti no ya samba ko nana stance to su gina ye bo afo mam ne omahene le wo friends and for na sama kwa kan dia ibrebe na anda yi pa na so si am je na hifie ne wo pe na anu ka shi bi te since you became important, Aquanya, Nina, Tom Prada, Kama, you say, in Kuki, Brani, and Ebo, Nanama, or now, okay, if you had Muhakranwa, a Yanka, or my here, few immediate. Is it Clan, Nanka, share for the Quabias and Kuta, and Kakusham, Nampu, and Kuki, and Mono. Now, so in Kuki and Ebono,
we na na kwan no a ɔtɛ mamponten ene mpotem ha eno akire kwa abiri mpotem ha nyina akwanya wɔ ha no a ni na tedna edika ho ebo hu de wose ya ade a NPP amanyuku no mpenifu a moda no eye di wo mu hwamo wɔ asante mantem wɔ ye kwa abiri ene mpotem ha nyina eno esi mpotem sɛ ubaga na ha no a school ahodo bebre a eye ntoaso secondary school no dudu na na wɔ man mu na so ba kwa abiri a ba akukuru ni hɔ no aban na nkasa si ni nta bibia sɛ ɛbɛ ya aban secondary school a wɔ ha no a ɛboa amanfoɔ deɛ wɔn po amanfoɔ to wɔn nyɛ mu na ɛyɛ ankora deɛ ɛyɛ private one bi na wɔ ha aban ɛni ɔno ankasa secondary school anan to school deɛ ha no a obi yɛ bi de sɛ lu kɔsɛ sɛ ɛde deɛ ɛboa mampɔnten ɛne afe ɛman bi na ɛno yɛ adeɛ baako na kan efi wohwɛ mampɔnten bia no nso so a ɛda kwan no ho pɛɛ anta ɛna ɔmo wɔ no na ɔmo kyerɛ sɛ ne nka ɛhɔ ni yɛ ma ɔmo ɛna aban yɛ sɛ ɔde si edwa no de ama wɔn edwa no wɔn kɔn nsa bɛka kan de bɛtum nla a meka sɛ wɔn nyinaa du amɔntene kwan ho a ne mma ayɛmhyehyɛ ne kaa buru ɛbɔ bi so aban ne kaa bɔ bi ɛno ne nyinaa ka ho nana ɛka sɛ edwa no aban de nsa bɛka yɛ ayɛ akɔdi ɛwɔ ma saa bere a meka sɛ nana edi ho yaw ɛna woyɛ fie ha no a ne mma no a moyɛ agyedifo mma no nyinaa ɛbɛtum sɛkra ɛba fie ha no bɛka gye nana sɛ nana bɔ ho ntonsan na sɛdeɛ wode ti dwa no ɛyɛ sabɔti sɛdeɛ bɛyɛ a edwa no aban bɛhwɛ na waba bɛyɛ dwa no ɛde ama yɛn ɛno akyi bi nso wohwɛ one district one factory a ɛno nso so ɛkɔ so ɛwɔ man mu a aban yɛ yi wɔn ayi afɛmu koraa sɛ mampɔnten ɛne faabere ha no mu a fufuo ni hɔ nom a one district one factory no ebi tumi ɛbaa ha woyi agenda 111 no so a ɛno nso so ɛyɛ ayaresabea a ɔman panyin no wɔsi na wɔde ama ghanafoɔ nyinaa ama obiara ho atɔ no woba district ha no a yɛ mampɔnten district ha no a agenda 111 ɔmo nkurɔfoɔ koraa wɔ ɛbaa biara ɛno ɛna ayɛ ade a ɛyɛ nkɛseɛ de ama mampɔntenman ɛne mpɛsua so nyinaa nti sɛdeɛ wɔsi ɔde ahyɛ ɛno ɛna wɔma aban mmesirɛ wɔ adi sɛ na de sɛ deɛ ɔde ato dwa no ɔmɔ mmɔden a na deɛ na dodoɔ no aka sɛ sɛbe bɛkɔtɛm ha no mu ha sɛ NPP amanyɔkuo no sɛbe nko deɛ de atade bi bɛhyɛ no sɛ ɔyɛ NPP amanyɔkuo a ɔmo bɛte ɔba ama no saa deɛ deɛ wɔn mpɛgye mu nkuro koraa ɛmɔ mmɔden a sɛ ɔne ne nkuo nyinaa nɛ ɛfiri na kɔyi nkeka ho a aban no bɛyɛ na wɔn nso di mpuntuo ɛde abrɛ wɔ ho ɔmo nyɛ ɔmo fam dɛ na ɔmo so ɛni mfasoɔ a ɛwɔ ɔman Ghana ɛso bi kɔ na ase papaapa kɔsoa na di akyire nyame yɛ adom anwummerɛ no nsia berɛ mu ne yɛbɛsan aba na deɛ aka akyire nyinaa nso wɔde abrɛ yɛ wei ɛyɛ yɛ nuabɛma Kwame Redu ana yɛte ne nka ɛde firi mampɔnte yɛ wɔkɔ abere isa ba so mpɛsua so wɔ asante mantam ha yi abusua yɛ gu so Sompa 93.1 FM yɛ wi aprem to brɛ kaseɛ na nsan baabi a wo bia na gu so ɛde ma mo no sa wote nka osunya ne mpɔtam a ayɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM wadwe nkyɛ no nsusu wode ba ɛsrɛ wo ahyɛ wɔ Facebook junction no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wode wadwe nkyɛ no nsusu no ɛtotoɔ no ma yɛ gu so a yɛbe kaseɛ no ma mo no yɛbɛkenkae ɛde ama mo abusua yɛnto akaseɛ no so na yɛmfiri mampɔnten ne yɛmmra yɛayɛ so ame anomangye ha yi a anɔpɛ mama no tua sɛ Sompa FM nsɛmtwerɛfoɔ deɛ kɔnkɔnsa ne yɛdie na bosome so ampanimfoɔ hwɛ ho atua yɛ ka yɛgu so a yɛbɔbɔ nsɛm anoɔ no a yɛnkɔto yɛni a yɛnnuanom mmaa yɛ maame nom mmaa yɛ gɛs mmaa wɔn aso ame anomangye dwom ɛna atɔ yɛ fie ha yi ade wɔn sɛ mpanimfoɔ tu wɔn na kwan a mpanimfoɔ pɛ sɛ wɔn fa so tu wɔn no ɛnyɛ kwan papa so a na wɔn ɛwɔ ha yɛne wɔn ani nkɔmɔ mpanimfoɔ yɛ mɔmɔ akɔ aba wɔn na ɛkasa kane ladies first yɛ anaasɛ bɛrima pinkyɛ mic no aha akɔ aba na mpacho din de sei mpacho flame kwabne champon oton de wo anoman dwudwo mo mpacho mi yeshumeka wo yeshumeka yo na dia asem na asi ho mpacho enye boni so anopa wi ya ho I think about last week Sunday ye be juma Friday say Friday ye be juma ye ponko fie be 9:30 to 10 information center bi wo idwomu wo ye honorable Chibedia Honorable Chibe ni why? Chibe asama my anmanji fee. Okay. Ona ne dia. Enti be 9:30 to 10 yete announcement say o say ade echi Sunday a oni be meeting, oni dwa phone pese oni meeting. Enti Sunday ni yetimi bomodin hia ai. Hia na say adwento atuam na say o say sika bia ba on pese on bebu edwane ye dey egu no mu say foforo. Okay. Enti adwento atu an koye say enti ase anye dey anye adwuma. Because not that time not shop owners in any other draw now crying because I think about
9:30 to 10 now. Yes, our announcement. Nipa na apon ye de ekofi 9:30 to 10. Yes, anajo. Sabrende muti dwom ho de obi apon kofi. Enti ase anya adwuma. Ame ko ba se ye say we be catch stones no. Ti catch stones no. Enti na so ye wo ho ye adwuma no pa wie ye ho ase o ma ba se e boy wi wana obi anyi ne ma ye de. Enne ya donku ye. Obi anyi ne neman free dwumo no be dwudwe ni na ye de agu do mo ka no mo ka enti na che ye nante si na no na yesi da bi ye nti ase wo kwan bi so a on be so mfa so ye de ebudwane ye de egu because dwade mo be in fact obi kra to fear na so bi to den na so peso to na be man notice man time say bi a time say mi hia me dan na say demo yesu de no notice and one say yaban say ye ba bi dwude mu yi se mo ti announcement no information center na so na obia mo mama na ye bia ye nya notice bia so bibia why no so obebu dwane gu na on abu chibe ne say municipal cause penifo e be background so na ye dey aba bisia ono na di kan ba ono nko an the one community member assemblyman no okay and a buyer on ye be share yes meeting no ntinti ase so why na ebebu dwane sie chibe ne edi animu na municipal so am municipal aba be budwane ye dey esi no mind o mind foforo idwane so kura nto ehia foforo bi esi na mo mabusam so am municipal o say ni echi ye ko ho o ma ntimi ni enhia ho mo na ntimi ni mo enhia municipal o ma ntimi ni enhia Oko hoda be. Ya ko he free one ye de buy. Okay. If free one man ye de buy. If free one ye de buy. O mo ntimi ni enhia. Ntomo do mo say awie donko. Awie donko mba be budwane gu. Ademu dwana ye dey. Edwana enya ehwe kura se nkan be ma ntrontro kura kwa akutwa no mda beto ya. Edwana enya ehwe. Edwane kura so metimi aka ne say edwade ye so to dem na bia pese dan obi a ofi so ho tire wan ye de ubiem. Edwane so metimi aka say ayetwa. Mo ho nkyere mo. Ya ho nkyere me stores na e wo dwane mu na ye 20. 10 stores wani mu. 10 stores we actually. Any mu 10 stores no 4 stores ni bi. 4 stores ni bi. Enti nsia ho ho a yatum obi anti. Ndina yense moto wo no mo ho nkyere mo. Ya ho nkyere me matena dwomu I think about 12 years. Okay. Na mama mo busa mo assemblyman say e dey enti na chenchena wo say awie donko wo mo etutu dwanum na mo mfiri honom mo busa no be microphone mama ben aha pepa cho ya busa wo say so abefo pese wo mo sa bebu dwane sine foforo esa amaye me dey me wo ya say dwano enya hwe emu kura de da ho awo se ko mo pedi pa kura ma yisem na ho kura nyina ya kama maye no se mo suo ma le ko we sie ya emu da ho bebre stores a me nua be ma eken e de da ho se ya totum de da ho kwa ya ho nkire ye hwi ni ho che se wo so mo budwa no okay me kura me te ye no kura no me mama me yale sisi ye kura mo de mo aso toto fom a uze asem de ba mutimi hwiehwia ne ade de mo hwiehwia e de ade na etachiri de na wo mo hwiehwia mo de mo aso toto fom a ida aso toto fom am de me wan se assemblyman na dua ni mu assemblyman ne dia assemblyman de dwanya ne dia so ona dua ni mu ne so am ai hemfone ahema no mu a ewo krumu ho no mu no na eja eda wo mu nti assemblyman de ye dwanya ne dia na waba be ka kire mo se muntu mfiri mu na waba be bua na me bua nya sa amom na me pato na me kra de ye nso me ton ade wo wo ton de me ton ti tomato se mo na me sa yam nika wo okay enti me de nkomo mo kani na ye ntehe anopa nko na ye te se announcement yes mo nse sa mo yema ni be bu amotika mu amufrika mu ba ye announcement se abo awia on ba bubu jano obi an ye de obeye nti akire na mibuse se da ben na mo se bena bi assemblyman ba frɛ mo call o frɛ mo omo wa pata wo dwom ho no wa ya announcement me de menti announcement na ye brebe na assemblyman ne be yes announcement be last week Sunday o twemo ni 1 week okay na meti o we kura na se what announcement say 8 p.m. so 7 p.m. on me kura menti anewe na meti de meti ne se mo se ya obi an ya na ya bebubu okay ho na ye se ya nti ase ye ba so me assembly so mo se o mo nte he say ye be kan nti wono no onim de be koso office ho ana ye say sa na ye te na so ba no wo say yankọ
na ɔne mpanyinfoɔ no bɛdi nkɔmmɔ no akyire yɛbɛte deɛ ɛwom na yɛsɛ daabi ɛna ha nso rɛ ɛsɛ yɛba na bɛbɛbɔ ma no nti na mobobɔ kɔgyan atoa yɛ fie ha no mohome so assemblyman wɔ ha assembly akɔ aba bɛyɛ kɛsɛ ya na ho yɛ deɛ bɔkɔ na de na de me nua maa nom ne me yere nom ne me nua mɛma no mu yɛ fa saa kwa wi so bɛyɛ kɛsɛ bɛda wase na makyia meti for motiminka ɛyɛ anomanye literary area wo voice so yɛ me de wo me di bre yɛ ntwa so me maame no papa no ma daro ma na ma ato aba ɛsɛ me nkosi o manan wɔ assembly hɔ sɛ assembly member wodwumadie pa ne sɛ wɔbɛprimpuntu de akɔ literary area me 5 education so no ma da yɛwura MC ɛyɛ honorable masoro fo so buache na me de nkyia sonko ama no ne na pamfo nyina yɛ presiding member ɛyɛ kofi buache ansa so ame municipal assembly de me maame fo yi kan me drew for mo na me nyane nte me kra na me office me wo court issue nti me free court na me nua ba kwa wizo frame say DSC ni okay no kra me no ma di kan your first meeting concerning about the market restructure no yeah that be last week Sunday no okay na said the so municipal assembly hye city no edwa bia enkoye kakra no on person mo hwe so mbetimi ayede ayahu CC ede ewo ho ampanyifo atu ho na mo sa na manye sa ayahu CC no se national cake bi wana se so am cake bi wana se ye chen kakra ka na we sa no manye so metim nya chefa na ede kɔ hɔ na se de na mempanyimfo yi se kan no kre anomanye market no ahokyere ni mu de na nso problems kakra ede ɛwɔ hɔ ohwɛ anomanye market na ene park ene ede ɛbɔ ho na fence wo bia nye de entwa ntamu nti enam se park ne ben market ne nti no ball for ne bobo bia e market wo straight ama chance roofing sheet nya bible ayede atete ana nema bi so nye de enkuyo nti se de empanyifo obo mo homodin si market no mo ya ade na nka ye percent assembly no every shape market ni se de be ya because of say untimi to fence wo tententen enfa market no ho nti no kwambe design market no in a U shape na chese baby e ben park no ombe no tenten to say the ball ni koboma betimi aside I return it back nti science na mpanyimfo de de eto ho na said the more kase mpanyimfo de information about anopayem say misinformation e bia de kan de akọ say me no mo share meeting no me manfo a Oma so ma me nkuso ma na wo so am municipal assembly no me no me meeting no mo ma me nyane ntie se bibi sa akora ho ha me ko kan champanyimfo so mo nye de entwentwen so na me no mo wie nso no me as na assembly man na me no mo share me me kan hwe nye de enkyere wo mo ana no pass information bi nso kwa assembly member me wo anoman electoral area no me nyawe me yi se omo edikojan ye de bobo mo ti a omo ye de eba na wo busam omo a omo call hono ma no pay this information e come omo say ewia donko yi omo nse so omo ne ma na ye bebudwa na go obusa omo enam this information e ma omo opan kese meda wase wo ekwanya wi a de ama mi so yam say eba sa na me frɛ na yam say on some dey can say misinformation e call grounds na market no ombe no step by step na chese first phase no yawo eye edan bi wo ha information center ede ewo ho na ntwenamfo ewo ho ana woman ba akwa cool store said there be a ho kire madwom no ho na nkombe start first phase na ede every me feel say bia omo call ho anope no saa na omo no omo ye de ekokan no by nam say won say sebeka fracture before yet baby na yedidi ana yedidwuma okoka kire wonu asa no apetupulumu no ebe ha adwen kakra em say ne sent na bia omo nyina no da say boy ebe kanipa say nipa ba ku say miensa o ebe kanipa ono say bia da say boy hwa no didi edi bi hwe emofra wo fie nje basa no omo kra omo nyina me maamefo menu no me blafo obi anu waye bontin so ni anoman yekru na ho no eye abusua kuyaku okay eye so munyina wa ha woni mo na minimum obi a wo ho obi anye de nim tinya de say asana assembly ma metimi akoye say mebe me de ade boni bi kutua obi ka na say me koya ade enti going forward ede na wo beye afasa ade wi ho me wentimi nkoye nim animu ye na ne kirense na wo ka kire say last week kura e na wo no mo koye meeting e ko bo mama ne ye senhye ya empanimfo wo ewo kwamu a ebanie ntimi nkoye last week ya ne mo be kase yense say niam mfemfiri ho no mo aliza mu yi o mo kra so afiri ho a osom do o mo kɔ baabi na bi a kirei
mu wi a mbesa do maba masa do maba nti plan ne yesen hye ne yesen esi no to say the open kese ate adwam wakan me free ha me no munyi to ana mo akodwom ho na me no ma akotena ase na me no mo aka sum sem say de be ya obi anakoma wasuru bia be dey ebe kofom na etimi aboa madwumadi na etimi ade akoso nti we nya ade a ede abufu ana mentimi ho ase bia na ntokwa say dem di kaka ase nya ya abusuafo ni kwan say ya ade a ede wo ha obi tia obi na emum no o proper plan na asempanyufo still na so mba ya say de wo ka no ye no mo be ye nhyehyɛ na afie etimi aboa amama na mo didwa ho no me no ka say bi kro no na obi de hwɛ na busua ne ma de hwɛ na ma school nti and wo so kotu obi a sabi a chan nipa no nkɔtena ifi abo nti nhyehyɛ ya wasɛm no mu nyina akɔtena ase na no mo kasama so nti eba nti ne ufiri he ya misra wadama unua ma no mo ma me no mo nua mema no ene gina wachi we de mia mi di akire bi mi ha me di akire tibe ti me no me di akire na ya hwɛ siesia ma akoma to ma me no se ne waka de eto asomu ma me de be kagu o de ona botrase ka se no waka o so ne mom se be yo no eno ne asempa no ne ya hunu bi da wa hu se te se tafo dwaye tafo wo mo anadwo enne bu dwa no kre so enti ko se ha de so be ka kire so be yo bibia nya wa meyo na wada ho so ho Matias enti na ya ni abre no se no ebe ye so no ba no ye be sie wie we de enti na me hye bosse ya se ne mo so mo nya ye mu gidi se Sompa FM Sompa TV mo ba bedaye no ye so na me hye bosse ye be di akiri at least ye be involve the member of parliament or area ha wom MC yo wa ha se ye be involve no se ye nipa no aduane ho asem ene ye ka enti emfa nhyehyɛ papa nwa kwam se be ya asomdwe beba enti wo de ya ye di akire bi enti tibe ye be di akire ti ye damase yeso se ye damase pa yo mate mame me ho ye pa o ma hene wo ho owo enti mokwa monfa no ko ma hene wo ma me ka mi ai ma me haye kwa ho mama haye kwa ho jewa monfa honorable chibe be kasa kwamna ze wiabo na ewiawe kana de gisa ka da adwuma abusia eyasam toaso na yenu no ya biri mo toaso na krache ososo ete say eyasam already asem na ese unya sukura ubesu mo ye him for yeah driver for now sometimes no I say on say in a bus Katia you need stations here in Lodi nti abe say we don't have any place say mu jina Lodi wo kejetia ho yet me ko baby nti mo na from wawa for na okay wawa for any Lodi the Lodi no na u Lodi wo hen me Lodi wo ebo ho na me ko me jiko sufulai nti me ko duru sufulai no na yeso ye duru sufulai ye yini pani nyina na yakotwa overhead na se na sa back to return okay it's empty and sometimes no there were some people so we gina ho Lodi ma soldiers for any drama thing say as a Prempe college animu ho no mo kakra no what do so fly station what tre ko kwada so no on say omu ho ark bi wo ho ya kire say ye nyina ho Lodi ark de ahia ase ho na na odi wura ase soldier for no kwan ni na wesane de kwa ase ho no akwa kura ase wasa abefro interchange no there were some people so mu gina ho Lodi o makase ye nyina ho enti sometimes no mo ka se mo nyina ho mu ko gina ho ana ye nyina ho wo de wo nyina ho okay enti me yenye yi nipa na ye ko twa overhead na se ye pie no ena me nua ka say soldiers for na ye petrol nti ye say ye twam ko kwada so na me ka say the truth is say yen kan ho because yen yi nipa no say e bia o mu gina Lodi na ye den ye chi wo mu nti yen kan ho nti yen fa inale because one say yen trotro for na say de bia nam outer ba yen fa inale na me man na sa adwe no fa inale
Ono so so driver ni ana. Ya driver for. Ah, obi atwi different car. No, you with the same car, mini car, mimi in the meet. Okay, sometimes okay. No so be Okay. And I no park for inner lane to park or go inner lane no na. To Jenny ba ko ka say umbra. Kasa ne yam so on say utru so fulaya na wo kwada so overhead no e bi fa straight e bi so fa ase e omu fa ase obi timi say twam fa kwada so no correct enti ye hwe ye ni omu go straight no they are all clear off there is no car there so the issue is that there is something going on. Yes, so we don't know what happened enti no so je ni shift ye ba the outer lane enti ye be won say ba kwa ka chum say car will be antim freeway. I can say that they are more than 30. Soja for no. Yes. And no furu be a car. The issue is me nim the air cost. And me pay you. It was for car no sebe car sorry kasa ne mo nra na me yefunu ya me. It di ana juni ntim na me run into ye kwana na me mother friend. No be say am say aden na me so me yefunu ya me ya na soldiers for class. Then you we ga o soja ni fu kai die. Na unya ya obe yo bragu. Reality the attention say omu allow to class Johnson. There were some people so much so good. Father. I'm telling you. It's the DNA see pa. Enti omo no dey efa ono anse afro ka na de ko ye de anima de kro. Na me father ba ko ye W. Enti ye koduru ho no na I was likely say me hu me father no. Na wo bompa say wo be that's true. What you charge o? Yes, enti me frère me father na ye de me to no so ye your friends and we major e o tamale. Enti me frère no na me ni me father we contact enti me ya na me ka say that say na ato ye. Nti on fa ne wa ha say no number ma. E no no ka chem say me ma wo ne panyini na ogina ho na wo ye sa de no enkasa bie ma no a da me pa chew awura de me ka onan ase papa ne ne me wa asem so toro na su kete wasam itonya me o bombe 30 hey me the first person I me receive was slap from them. Oh and there was a certain young girl. On so so soja ni. Oh, you soja ni. I'm telling you the reality say if you not the uniform. Can it be we? Oh, what mean na mani nyesa mani ni wie. Soja ni de keto ani mu. Sa na wa dwen yo. Enti yes ano. Ana o girl no e de wire no kura wire o de be twa machi no wache me phone no. O de be twa wachi. No, twa machi. Sompa na ye because when say me uniform mata ni mu odu twa we ye kura de ya de ache ye nya de che. Say mo de munya na tu phone sem. Father and you much come in how many more than 600 and you training ne bro you the second kutukuru and the ball ne bin chatron to ni paso sa sama make me tina ha bi pie firi ha no na me ko gina ni mu ka mo mi abotre David abotre sama ko so na no ya all in the name say Saturday soja ni biti moto so driver ni the car bono am woni ni mate abono enti ye nka ni pa ko na driver ni the car bo soja ni no and on any mate aye dey on say uniform o ma bono enti yen kan ni pakoro eso yen ni pakoro mosusu munnim ni pakoro mo ya hoho a mo ma form load dey bo na me ko dun kwa me dey dropping ko dun kwa me fa Nigeria fo bi moto spare part ko dun kwa enti Saturday ma nya adwuma mass and now right now no niema ye ba no yenye your first batch we are more than I can say 600 see a uma be there is some people so ya sa get the it be operation o mo ye no so full life wonti anopa no mo ye first batch a o mo dem ko inside see you do mu kwa I can say third credit and say o mo jam o mo dem cars amamo na o mo dem ko inside o no mo kan dey asem na kire mu say ye nkire nipa koro ya nkire nipa obo sa to janina masa o ma bu nipa na o ha wani ni waka na mo ye dodo be se sa no pa no mo aye che mo e de mo ko ho no na mo ye dodo be se 300 na mo ye be se 300 driver bia ni mate over ne sprinter obi at the panel or the cost of fly ya che oh obi twi company car private car ya che mo car na commercial car na say commercial dey sprinter na Care bridge. Oh, okay. Yachino. Edina baho. Na niema ya ba ha ne say, on say yes wo koto se obi tu ne bafo a. Na wa tibia tu tirim. Sesi a yenuanom no mu wo ho no. Father sempanimfo wa Ghana wo man we mu dia. They should tell them
they should tell the soldiers something sensitive. Na omunjai. At least I see. Near you drivers limit near no. And you fair no cresse Saturday no. Odo asototo form no. Ka bi ball so je name no one say uniform nti almost say to go no so ball no. Mente da. Ente asem no. Ente da se matia. So je ni ha na maka se me panic. No cre. Men kase me panic. And na matia the truth is say me kura no they know mu die fam no. I should tell them the truth. Na even class metimi ahwo nipa no ba bia wo wa na say metimi akire omu. Metimi akire omu ba bia nipa no wo na ohun. Metimi akire ba bia nipa no wo na nka ya chi nipa na me manya me freedom because I can't sell my soul for someone. Even say en nega na we oba. Yes obi ba tan bia do ne ba. Ba ewu oba na ba so a wo ye papa wo nka che wo me fa wo da. Entimi mfa me ho nye sacrifice ma obi. Anka ne na soldiers for na ye no. Anka me point say asimesi ana abenten. Na ye se be ya wo de wo benya wo fa wo de akọ baby. Okay. Na o so no me yo. Una driver ni a na wo twika no. Ba cha me na me twika. Enti wo na soldier ne ka cho say bra outer lane ni mu. Ba cha. Na wo so di akiri baaye. Father na se omo no akwa kugina ina lane mu. To kwa na omo direct ko outer lane. Timemi di. Na yes car bia eba na say over ne. Se me kura me silipa no so. Offset. Car bia say amount for private cars so mo de nam nyina na. Taxi kan. Commercial car trotro sprinter. Kwana na. Taxi for car. Na who's a taxi by. Na ya the mate in driver na go inside. Mudru inside or no mo busa mo dey. Ye mi sa we. Go be blessed gina we. Omo ne mo ko inside be omo ayi barras na wo kwada so complex on. Nyantanya se me street. But inside the other side. No mo de mo ko dra ho. Se o madi jo bia fo ni mo ni timinya ko nya hwe. E no mo sesei. Omo se yen ni ba kra ye. Eno aye ne da form abai. Esi echi me se ye de se ka bodu masika na bu. Hey, we na chi ye de se kan abo. Me dia na me am kan aya abo bi de. Na to ono ne de ne de. Wo ni bra se ma ba no. Father me mani abre na ni bra ensoja. No kre me am hu. Se ni bra ensoja no kre ni nyame animu. Se panyini pa wo Ghana ha. Father, e wo Kumasi especially Kumasi drivers de bia me kan. Omo tete mo. To Nyankopon ata o. Nyankopon de no abotre. Chire ye. Ntimi mokoro no. Untimi nko use wadwene nye obi sika koza obi no so de obeda adwuma bui wanya adwuma bui hweso am run about police si ye nyina ho mfa nipa wate ase opone anu abegina ho afaka wana abegina afaka police ni na wo so duru wa mfa na so se me mfa nipa ho na wo gina wo so gina wa fa ne side police ni say so am run about wo enyina ho mfa nipa na wo duru na wo gina ho o fa na ye no one is above the law. Etiemfa no mlano onu ni mu mlano obuso se wajimi wajimi papa ajimi wajimi I'm telling you so papa ajimi wajimi enti so onu na jimi wajina ho me majimi mefa no wajimi wajina ho majimi mefa eni e bebo da o e bro ne de father da ye boye so mo boye chi ani but ne teni se Kumasi ye ni freedom adovafo na e ba say no unse adidie mu adanse omo dem for sa treatment we mu no se beye na da chi bi tena bi se bia mpanimfo kra se omu di mu asem ye chi aba ba hwe mu a wako police station akwa case monko da bi monko ayi sunjira su police station for no monko ya chi ye na police fo nyina no mu jira ho MTT fo jina ho mo da traffic se why be mo watwa mu no police fo jina ho and there is no right I'm learning Ghana so fly police ni jina ho na me cause said nya ndi ase munye police fo kra ni kra me no kase fa me gina me wo ana me no kasa me wo pe me lifestyle ni pa me dwane wasase so you police dabi police so ya hade me beche wa tete ye ahaya ne de enkomo ya nyi omu ni ye abotre ne tie ne se modie se beye na didie mu wa dance ye pe krata e de di mo asem na tia say ufiri ha kwa me nsia wo no e na osi chem say wo lodu firi bo ho na preko utwa mu de besen ko so fula yi da be na mekwa akote bo bia me nko gira bo ho kra no na no Saturday o so ko hen
on opening nti koye krata to ho na yenye mu phone numbers ne ade nhyase kina bi no asem na ba na mpanimfo e bi e wo regional coordinating council say na yesi ye na pesi e di akira so omonya krata bi da ho e di akiri why to me mfensi a ye hye mo mpanimfo ahodo e wo se ye no mo di nkomo na na ye koso no fifi mu bi koso kra na mo nka bi no mo hwe esa by force on person mo say na o de ya bo so twani amu obi ai anya sa na ye o de o do anya mi do fada ne mi kom no nyehwe me ngese mi ni ankom nyehwe mo ken o mate omo mu lodu kosofo line na je say wie de wa be fa obi asoso no e be su say traffic na tia me to say ye the cars ni wura inside sa tene ne ya ye de why man Moses me se ne yesi abomu de mu ntimi nya adwuma ya de pa ko tumo fa na jina be bi na fo ni ya de me kan na ka adwuma asem ko to na ko so e bro ni nti wajai enya bro no na ne tie ne se isi am hona mi na ya mi no da kro me ka se metimi aye adwuma o di say da bia mo di ansa de o de e wi na editor agene akabia nti ye da mo ase wate ye da mo ase abotre why mo ba mu yawo be ma ne de eyese ya nyame be hye ne ho ne munyam enkase wo gya adwuma no se wo gya adwuma no akodi de bronti so jani ba kura be jan se do si kasa fa adwuma no no esa like adwuma na ye ne nam bia ni na obefa na se wo trotro pa dia wo mo brada o ka kire pre enye hwe obi be twi trotro be yesi kani obi be twi trotro ababe ye brempon wate entie ni ono no ka ono no ye nyame so onye nyame abzafo yensi ya na yemfa semi nkonko ha na ye na ye huntwesi kakramra ye ba ya keche bia ye de be pim so o ye wi aprem to brekasi mo Sesia Ghana had open internet papa smooth fast bemo wa ye dia wo ye bia with speed dia Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say your new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi dem say smooth dia wodi ye bia content terms so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana twa utuma say wo dem any speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada or how bia sane etie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Edem. Minua turn drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. De won hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unko salai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sa pepepe. De wo hia na se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready.
Sompa Nkomo abusuafo mo ni me nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betran radio so beka wo no masem nanso asam no se yen sakade a abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho ato no Sompa Nkomo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se me honam ni na me dompani sete sade a adre ne ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready de ba Bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ware wi a oba ye japade a ne kuni bema ye japade a ne yere nim awade mu kwase abuo ne nyina ye be hwe Sompa Nkomo ye de ye se asemu bia fabre ye ne yetiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni ama crunchy adazoa sofumami premaini ewo Sompa 93.1 FM efiada wey enumre no 9 kopra enumre no 9 ye ne ntini ni akukuru bete ya omunum awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi Sompa Nkomo yese awade bie ni wa aseye na wawade be say ya ejina wo so Amusua ya mama akwaba na de boga adwuma no de wa na abayo nti asawofo no mo sesan kobre yo na enenu a news no ye de nam no kwabna emunsem no na menya adwunche no ho adwuma na we kra de me do kɔ wasa Manfi West he ya na wasa Manfi West na bankra chepeni ho no mo honorable lord na natando ye ne se wone ne municipal security council na tenase na omo tenase no a na omo hwe bambo ho asem o municipality ne mo no ade ba ko omo se asawofo eyaje mansini na boso asawofo ne yaje ne kru aboso na omo fifi mu hwehwe mu no omo ko se asawofo no dodo no a abegu wasa Manfi West ene ne mpotem no eya latafo ene omo abegu kru mu ho no mo a yesi ene ama omo sen kwada nkuma no kra ewo so omo koko school ni ade a enti MC ene osoma one na police fo ne na soldier fo nyina ekabo mu se omo ekọ nom de omani akwa kodi akiri saa asawofo no a omo firi alata no a omo begu wasa Manfi ono no a omo esen kwada ema yese mranche secondary school kwada nyina saa joint ho a yese wo so no ehwo de sport num eni ade ne eyi wo hopa na this honorable lord na natando enro ne municipal security council no ekoduru ho ne omo hu ye nti a ene omo de aposifo ne asojafo aboru ashawo base ho no mu bu o madan wo mu jiri o mu stores wo mu jiri wo mu mpata nyina egu fom no honorable e kan say e de kire na yes jumadi no enu nti na o say afra music na ya shut down be demolition no demolition is as when say more media cry and kan tell mo me person e surprise you mo ti e sha se fi asankregwa baby wo a permanent structure a blog dan enu nti eno no you invite landlords no see a person share mo ya mo 2 weeks so mo feed anima one we be call ni akwa demolish sa dan ni na baby a temporary structures and so mo many to ya demolition ni na e be san for landlords no mo de assassin mo ye sa structures no so no na ya ni o mo din because ya demolition no ye ntumi antutu ni na ti expect say landlords no be make sure say o mbetutu ni na afi ho o mo antutu Abuzanfonti we ya banka chipeni owo wasa Manfi West abaton peso so noble lord na natando ne yete ne nka no enti omo de one en kra mafiewurafo a womo asankegwa amoaman sama boy wasa dunkwa womo ede oma daya masa ashawofo ya womo begu pom ho no mo a yesese ya no mo sem ranche ne maba wa no na eno ache so mpa fam nsem twefo etisi mum ane boys na wo asankegwa amoaman sama boy wasa dunkwa kodi nkomo se ade no mo mpa adwuma nyo na yese omo sori a ahomachi ko ashawo lai ho no mbekwa kosia na ashawofo yi se wo mu se yi na omo so mo nsem mo kaye kakrani it's here but okofana everything is money osara na pano wa feel mpacho for chop money bring me ni team keke ma miskango yimiti this year they obo mo so ya iPhone even keep us on mpe o that me fu mi to me si techno ba okofana say koto iPhone 7 is 7 na twe on pay yes what you say and yes ni scan so yes ne like that kind of iPhones no what you say nti enya 20 bia
a 1 week no manyam 20 bi ana dey me dey abefa taste as a boy dey me stand me what I say because me to me adwuma just an for na no mo ball wa mo be pa mo ye dey hu dey be o what I say guess ye no mo na move ma pa mo so se dey yes dey be ko ekuro mu ye no mo Nigeria for man na to man any ade ne ye 1 cedi kula yes 2 cedi obeto omo di dwa pa e ba ni dwa de a ade a enye ne se bia anopa atade o de be ko town ba se ba marketing ene omo ni problem ba short na me no way your boys no omo sama boy ewo wasa dunkwa wasankegwa ya yesi ashawofo bezi so musi wa no pa wie nwuma na judesium ana no omo chechem se so kofa ge no obeba me kwe miti ma misika ma me chop money me ho atade bi me fe ma misika nkoto enti on pene to mpene no ano ahyewo bezi ono ma no mbekwa akotere nam so ama latafo no so enye dwa no na ema wom so mo asankegwa womo wasa dunkwa ho womo sama boy esoso che so mo abankra che penny DC no womo bona baso pa sese de ade na waye no ebe mo boys na sa ba e mo no ma tenetene fie no mo a womo kununum ne ade nyina womo kununum abetenetene mo nchen job money ya da mo se pa no mo djuma pa mo wa ya aboaye so before ba kura yi mu wo baba ya kura na onimi ye no sisi enkola na hwia bi opie na djukura wo hwia na uhunu obaba busa no kwaba onim ba bi o hye kiso hwia mo ana mrante so aba o na yire enso ankwa na yire njan obakwa kodi a shawo tuaka ni na na ntokwa si muntira momma na kura ne ntise enti so mo abepie so sese ya momma mo nyina ngo na ga na amfa no ho ni kura ba na ka me na ya bo ho so wani anje ayifo ne ba ya waja me dia no ba me ka bo ho me ne anje se me kuru sa ba me ho me ka me na ya bo ho ya mani nti ya mani da achi hia ya papa wala 11 years no omo ko school no omo ko galam se by force de ba omo ho no no nde hia ya mani da achi na me de bibia hia me me so me ne mo ya adwen da bia Observanti weye wasa ambenfi west abaton pesu so ne yeko ya ni abanka chipenia ye ene ma no so mema ne che ne enti a sesi o maja o mo guess ene o mo yire no mo hono mo a o mo ne asawofo na efri alata ba ye no ena egro no e ma no so che se DC no o mo bona baso pass ade we ya waye o mo boys ye ja wo mu nyina o mo kunu no o mo jeje o mu nyina no o mbesa bafie ena yenua a o ye reporter o wasaman inside that newspaper o wasane ne mpotemu Richard Alex Frimpo Adama wode sankra wi ema ye ukumase abusua eye bibi ebi mu ani age se o mu kunu mu sa bafie no ene tie na wode wani kire mu ewa hafo no southwest mensene mu a abusua oba hima ye wo honom na echa safo ya wo toso emienu wona ikase no chese ne wira hopapapapapa enkwada no akwada bi wo ho baba school no wohwe ne din akwada no hwe ne din no osan wo se ya access perms born no ho na nkura ni access perms ngwen sankura no kwa na dwom ye foro omo ansa ma ba school wo se wo kodom ya bra junior high school ni ni bi ho se no a enya sam ketoa nti wanya la no nti ono sunum de obeyo nti wona akyerefo na ye wan no ka kire mo se nkura ne ba omo display wo mo kakra sa kwada pa kwada wo ho wo busa na sam bia fa mamre ne amane ho a no ka teno vela wo busa na sam bia no otinitre ho ena kumfum ne chanchan sam nko a wo ka a wo se be ede wo se nyanya zero nko a na yentie na na chan yanya ne sa titino yanya ne sa yedi yakwa yifia se otumfo betna se ne se wo ba ade yedi be yo enye bini aso de wo fra wo ma yifia no se wo na wo betna se e na wo ma ba enyo mamre kwai eti teacher for mo kire wo mo brofo de nanso ya mo fetwi mo kire wo mo amamre eni amani esedi esitie so mo kire wo ma kwala no o mo yira pa o mo yira
Usha, Umo Yera Papa. And one said, Wakos Yapon, Nuabeshi, and Nuanima Mikresiwa, no Rade. One chow. Okay, say me back was a thank you. Good afternoon. Was afternoon, madam. What you hey Martin was a good evening. In Korea. Naning Ramos na Ora Ba Oscar Kweku. Why headmaster Ewa Domia Bra Junior High School A NP Nasamini. We and now you made I have never school no renovation. Say you school B block B. A down also attitude chance not to tell you. I say the do to Tobra. I did check to me Koso. And then say chance down now. A board and Sunya to Tabam. And I your computer lab on also. Computer go do na ade as I say be say nya computer more any projector e wo computer de lab na e boa ade chene ade edisua and school nka say eni so school compound school me answer na oni nyina so bia ni at least kete adon fotin boy in so I was school na ketima boa ani ahunde eni sa nyoma me say boa no botati tete me edisa djuma say ye de be resist skaka na yetinda yesa djuma de nyina abo school no Abusia ebra so say was yede adwenkyere kakra ade famu na yede mamunti yamano tel na yan sore so na obi dia ba boga what French kakra oh obi di French bia ba nka me kama wo kira ase mai minimi bia na yatem didi obekan wie bia na yatem didi kai oh enna medwene ho no mahwa me se me wura fi you know na wa hwe de so obedi watem a wadi enna me oba sika bi wo me be na yatem didi wo de hwe wonya hwe de na wo se ya friend no keseki owek les salutaires ne passent bien de voter les gens. De bien aimé French de mention. Avant de venir les porter le followers. Magua de santé que prodé 3,000 francs. 500 francs, 800 francs per jour. Ça Ayi sike duro fo yi na men send we bi na omo di we am na sa na mami ntwa mo ahwe akopa so na abuaje da Costa William no say hey Awurade Nyankopon MPP 4 bi pa mo da so ka say mo do odwan kra badwan beto ama no Ghana de say ya o Ghana de say ya na Dr. Dan problem so apo so no say he o man pen na dan kwa gufa o nya resafo anya mwa say ya kwa IMF anya mwa tasa wo nya resafo na wo nya resafo ya kwa IMF na kwa hin na enim setutuka wabo ase na ode aba na say hey Dr. Mahmoud Bamia obeba o papa no obeba wonu ani yeni daso yeni asem bia ka biem kwadwa sempo so he mo trase se ya na asem no wasi papa mo nkoso na mo mogam na ablekuma ena o se na nado danko akufu ado Dabi boga ya bre no ko ntie hwe na George Cass wo de ba na bo abedi kwada so Mensa Emmanuel Blessed Sana Santimampon wo de ba san so na Crispo fufu ene oyibo boat ni behin o padi mo ena Sir John Bosio wo de message bi by na abusia boga ye hwa de kwekwa na ye mfansi Sir John Bosio de ba na wo se hwe wo kai Ghana for asem bia na erefi waso bampani na nado danko akufuado ene Dr. Mahmoud Bamia wo kai wo mo ntie de di so one omo ba no mo ka se omo mobusie bia omo feli 2 omo se 18 months omo transform omo yam na ye se UK omo feli etoso miensa omo se omo ye family and friends amamu obia o ono so omo feli ene o so keta se ne proekanka ne dwirim ene so omo feli ene o se bla edoso yare asere ma kokra mafia series ye memene da bia nwumre 8:30 kusi no nkron efe pa na ne fenti no ye se twa repeat Wednesday 2 ekusi 2:30 na akokra mafia series ya ye ka ho asemin wa you see one ventures ne Tara One Media Sompa FM Sompa TV esim na akabomo ye de bremu na wa nuanom a wo motisi ne twase a wo madosu ko si ne twam wo mu pa wa yosu wom akabeneza wom kwakumanu wom komfo kolege wono so etietialai na 21st clinic sponsor na eba na sciatica ho nsensem a enko ba bia abeheba clinic so aso asene mu bi na o kire se yade no medical catch se be ma wato panye ne free and pontin breast ubia emfa nyinse me hye wo da wo yare ko 21st clinic ne ensa yade ne awo ho nsensem de ye tenete extra comfort mattress so na no an ye da so be mo so da ye pa na medimafo herbal center so no wo de eye time eto yade no ho na yade ne te se de bedwane afri ni padua no frɛ 024994
942842 na openchemu bi anasa opeso sponsor woni mpanimfo edi nkomo Sompa nkomo so efia da bia no nan kosi no nsia eye mia me wife wo hini ni eye amakranchia da zoa ene etenase mpranche na wokoye no wode wasim wode usika wate wakoma wasisiu ba akwada bam akwada ne kra wonhwe no chop money ma ehun nkomo nyina fabeda Sompa nkomo abegyafo na ye nim fama ye ne counselors be rem ye nkogua wade no ye besiesie awade no ema boyfriend ne girlfriend sem no aye fa ya kono ede ya ye bewe ye ho nye ne ye ba besi ho kwan ye de ya mo bewe na mo wi a o se ye kire mo kwan no a mo befa so awie amana ya kono ye nko ese bi abrabɔ ne wode masim sikantwe ne mabɔ mesɛ so pa onche mu a ya fra 024272 5067 0242725067 wey Sompa nkomo ho asem ene ye ka de kire abusia oba na wankwa woji wani so ya bra na so enti ya do si yamfa na asema abusuafo ye adwuma na kama ede ma ye ya de ebedi ho asiame hene keke okọ Sompa 98.9 abusuafo no so nyasem keto akora ye nuaba akua nyako chiame nimo awa nanom na fe so samufo pani Dennis ne abusuafo no nyina omu yo mafamu die Sompa didie nyina etwetwam ene abusuafo ye adwuma na kama ede ma oba fie nso a ahasen so nya beta kura kuku akosu asomoa sofo maami premani ena afenso afia ajewa akode maami ja ena afenso morphy ene abusuafo nyina ba edem ho nso madawroma na wonya bi hwe wa ba fo tentafedie no so a akiola school fees PK David Sompa didie ena afenso yima the commander in chief for Shehono no ayedin Sheho o hwede ekoso nyina yima Shehonom ena afenso abusuafo nyina eboyni ena afenso underground editor Dr. Silas omo ya adwuma nyina kama ete emaye na nakwabra kesini ewiemene na na ya obo amalibi aboga Rocky ayekrado enwom no wahye no kufu obejamboko adofo nom wahye enwom no ya obejejam ediammo ya